Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, anak katamo pong Kasuelo keti Pampanga, manyaman mamangan keni Pampanga. Maya po tupo ka balen, may na ko po kanyan. O kasalungsungan ko pa mo pong mamangan, ako po ay ni Nanu Pata. Makipagkwento ko pa mo po kaya kayo kabang maugdo kayo o magpainawa ang po kabang malbe ko po kaya kami. Live na live tamo po keng free-to-air TV channel 36. Kaya pong kaya katamong official Facebook page, CLTV 36 Official. Ang po keng kakatamong YouTube channel, CLTV 36 Official. Ya mo naman. Nanu patay, biyemi kaya kayo ining balitang mga palyari kaya tilabot Kapampangan. Nanu pata, ing ama ng siswan. Ampong kulturang Kapampangan ng kaya katamong gambulan. Ampong pagbasabalan. Ngening aldo na po ning Biyernes at 13 na ning Oktubre. Thank God it's Friday. O syempre, di nga liwa mayari no po obrang ending aldo nga iti. Di nga liwa naman hanggang bukas din lang obra. O di nga liwa, Domingo naman. Mag-obra na naman. Pero makanyan man, syempre, pasalamat na mo po. Weekend na naman. Oras bang, mika oras pang, kaya be, mas malambat din pamilya. Makapag-recharge bayo ing tutuking Domingo. Makiabi ko po king kwentuhan. Yan pong episode tamo kayo niyan. Gangal doldo, makiabi kayo. Alam problema. Mag-shoutout kayo po at mag-comment ko po. Karayang pong pisabyan tamo king Nanu Pata. And ngayon pong aldo na po ni Biyernes, October 13. Siyempre, ating pong bida. Ngayon aldo ngayti. Ayan. Deng bida. Siyempre. Yapin. Ding. Birthday celebrants po muna tayo pong i-greet. Happy birthday, Ma'am Aiden Magdalene Sese. Ma'am AQS, happy birthday. Laban nyo naman po, talagang as na pong kalaguin kaya kaming finance cluster head. And wishing you good health and dakala blessings, Ma'am Aiden. Magsadya na kami. Kaya kang pakabug, handaan ngening birthday mo. Pasibayo, Ma'am Aiden, masayang magrasya at mapupul aaldo ning kekang kebayta. Ay! Miyabi lang opisina rin ni pero Ryan Evaristo balo ko bukas siya mag-birthday. O, siyempre, alay Nanu Pata bukas i-advance niya po yung birthday na. Pogi na pong pogi. O, happy birthday Ryan Evaristo! Nung maglibre ka, nung ating kang handa. Ken namong Lunes. Ganagan na sanang wish mo matupad ngayon birthday mo. Happy birthday Ryan Evaristo. Ay, yan! Birthday na ning, the one, the only, babyface assassin na ning CLTV 36. Happy birthday, Laverne Salas! Ay, laban nyo naman po talagang aliwaya po yung askay ning sentingan na pong Laverne Salas. Siyempre, kailangan tayo pong pamuwalang bagya, bakit ang king Lunes. Dagdagan na naman itang spaghetti kayang handa, malayo at inyang Shanghai, pakabsa na kayo po kayo pong CLTV. And siyempre, wishing yung dakal blessings burn.
Bakantang dakal ka pang ang panyawop, kareng susopan mo, and siyempre karetang pangarap mo, agawa mo pa habang buhay. Next birthday celebrant. Happy birthday, Nico Mangundaya from Don Bosco Academy Batch 98. Nico, sana masayang birthday mong yan Aldo, kaya bing kaya kang pamilya. And nung ating sobra keng kaya kang tawo, padala mo kang Jo Alan Asuncion. Ay ni, inaanak kepo ni. Happy second birthday, Georgette Mandap. Georgette, Gigi, sana dagol kang at masikan na kabulasan, dagol kang biyasa at matenakan kalupan ng kumari ko, ang poy-pari ko, atin kang takot kayong Diyos. And syempre, dapat maging ka namang Miss Guagua, karastaning takdang panahon. Georgette, nung ating kang handa, balo mo na yung gawan mo na, kumare, hanggang Shanghai mo, pwede na. Pasibayo, Georgette, happy birthday! Masaya saning birthday mo, kaya bining kaya kang pamilya. Happy birthday, Samantha Gopez! Meto niya po kareng talapagobra na po ning City Tourism Investment and Promotions Office ning San Fernando, Pampanga. And Sam, manatili sana ing nasa among pamagsilbi kay kakatamang balen. And din sana ang wish mo ngayon ng birthday mo, mibiyengan ka, patay tampe ka, buri mong regalo, pero ing palagay ko, mabsila rin king tourism office king birthday ng Sam. Again, happy birthday, Samantha Gopez. Happy birthday, Tita Lot Carion. Ini po, mother ne po ni kakaluguran ko ay Marian Carion. Nung balo iya po itang apong bining slitson, kaya pong malapit Heroes Hall. Ila pong mamahala ka rin, nen, Tita Lot. Wishing you good health and dakal pa pong blessings. And minono ya pa po sana inke kayong negosyo. Happy birthday, Tita Lot Carion. Ayong kakaluguran ko ngayon kaya pwedeng kalingwan na i-greet. Happy birthday, Genesis Manarang. And syempre, wishing you good health. Balo ko, yung bawal, yung nakakanan ngeni. And pangadi ko yung sikanan mo, pati ng kaya kang buong pamilya. At aking kaya katamong draft. Sana ako mo rin buri mong players. And maging masaya sana yung celebration mo bukas. Kaya bening kaya kang pamilya, poreng lulugod kaya ka. Again, happy birthday, Genesis Manara. Birthday na naman, Sherwin Masangkay. Sherwin! Feeling ko medyo masaya mo naman ng birthday ng Sherwin. Halata naman kayang pamag-smile ngayon. And Sherwin, sana dakal na rin mag-greet niya ng birthday mo. Ate, dakaling mo ng birthday mo, bakit ang dakal kang akwang regalo. Happy birthday, Sherwin Masangkay. O, di ba, karakalda? Happy birthday, Elisa Riambilyo, yung anak ng pare kong Cray. Ampoy Des. And Elisa, talagang ini, beauty and brains siya yung anak kayo ni. And gana sanang regalong buri mo. Ibiyan ang daddy Cray, ampoy Mami Des. And pangadi ko, dagol kang biyasa, malago, and lumaban kang mutsaning Angeles king daratang panahon. Happy birthday, Elisa Riambilyo. Ay, ni kanyang baluho, yapu in tourism officer ken pong Abalacat City. Happy birthday, Sir Arwin Paul Lingat. Sana po maragol ko pong asaw ken pong sektor ng turismo ken Abalacat City. Ngayon pong birthday you, sir, nano pong handa? Palagi ako dakalaring mabsing bisita kaya pong kaya kayong tao. Happy birthday, Sir Arwin Paul Lingat. Happy birthday, Joyce Tiongson Alfonso. Joyce, suya po keng land down under, i-Joyce ngeni. And sana masayain kaya kang birthday celebration together with your family. And syempre, kambinan ng pamilya mo at sa Pilipinas. Masaguli na mo mag-celebrate hanggang
magkay kayo mo video call, ne? Sana marakal ka handa, bakit ang dakal na rin mabsikeng kekang birthday. Wishing you dakal-dakal pang blessings and good health keng kekang pamilya. Happy birthday, Joyce Johnson Alfonso. Yan, karakalda po rin mag-birthday, ne? Istong October talaga, dakal na rin mag-birthday. Ngayon po, value po, dakal no po rin mag-comment pong padalang shoutout keng kakatamong Facebook Live. Ini po, Malvia po yung kakatamong kakalugor ng Cedric Tolentino. Shoutout Sir Jody, hello CLTV36 family. Lolo Ray, ang pogi mo. Ingkutan ko sana kaya ka Cedric, ito talagang lolo, dapat pogi ya. Ito ka, pogi ba talaga? Dakal salamat kayong pamanalbe mo Cedric, kayong pamagsuporta kayong kakatamong programa. Shoutout po watching from Santo Rosario, Mexico. Dakal pong salamat Sir Jason Gavino Gutierrez. Ayan, Cedric Tolentino, happy birthday, Ma'am Aiden. Nana. Ibais Lapid, sabi na pong Vice, pa-shoutout mo kay ni King Barrio Mi San Agustin Betis, watching right now po. Na ano pong ulam nyo, Ken, Sir Vice? And taglos-taglos lang mo pong padala rin kaya kayong comments sa pong shoutouts. Basan tala po rin, baya po mayayari kakatamang programa, Potang Bagya. Ngayon naman po, basan tayo yung kakatamang question of the week. Nano mo yung pagmaragul ning kaya kayong balen ng pong syudad, manibat po lunis ne, babasan tayo rin comments so, Biyernes na ngeni, todo yun nala. Rin kaya kayong comments kung kakatamang question of the week, basan tala naman po, Potang Pagya rin. And pwede kayo rin pong mag-shoutout ngeni at pakibatan, itang kaya katamang question of the week, basan ko lang naman po Potang Pagya. O na po rin kaya katawang balitang balen, balita Ketty Labuad Kapampangan. May gumpisahan na pong mag-isyong UMID ATM Pay Card in Philippine Social Security System o SSS. Nasa nining isulong in financial inclusion king bangsa at gawang mayan in SSS enrollment king disbursement account nung karindo artanggap ding miyembro ring karelang loans at benefits. Inya panangkat na po ning ahensya, mag-upgrade na king UMID ATM Pay Card, pwedeng gamitan king pamanipon at pamamayad ka rin in-store ang pong online transactions. Malyari lang mag-upgrade ding mag-apply ng regular UMID card king milabas pulong banwa. Kaya berin ka rin nireng bisang papalit keng may walarang UMID card o mag-update card details. Makanyan mo naman ka rin mag-apply para king regular UMID card o neng arira pa, doha po atanggap din karelang UMID IDs. Dapat mo rin alala pang UMID ATM Pay Card account at updated la rin karelang local mailing at home address king SSS database. Kareng bisang mag-upgrade, mag-login kaya kayong my SSS member account o gawa ko pong account king member.sss.gov.ph/members/ Siguraduang usula po ring information at updated la po. Kay ba't i-access niya po yung kaya kayong my.sss account in services, i-clicking upgrade to a UMID ATM Pay Card, bang forward nening SSS kaya kayong UMID application king Union Bank. Kabiyanin kaya kayong consent king my.sss account, buklat sa Union Bank online website o i-download at buklat in Union Bank online app. Kaya rin may kapag-enroll king Union Bank, may padalayan kaya kayong UMID ATM Pay Card kilob ning pabulan. Para kin pong karagdagang detalye, malyari pong bisitan o puntalan ing Usap Tayo portal o USSAP Tayo portal king crms.sss.gov.ph at i-indicate siya po ing upgrade to UMID ATM Pay Card king subject line. Masanting nga pong balita rin, yan, lalo na po karetang malambat no rin UMID IDs da. Kalupa ko, siguro 10 years na yung kanakong UMID ID. Panahon na siguro para mag-upgrade. Muyutan da ko po, masanting niya po ining bayod ang UMID
ID ATM pay card. Humid ATM pay card na po yung awas na kanini. So karen pong talapanal beta mo po na atin pong humid at mag-upgrade na uling masanting niya po parasan ing programang proyekto na po ini ning SSS. Samantala, makasadya na rin miyayalig ang aganapan para keng Sinokwan Festival 2023 marapat po king Disyembre. Para ka rin bisang makyabe, available na po rin application form king FLKI/Sinokwan Festival Office, king 3rd floor na ning JSL Building, Consunji Street, Santo Rosario, Ciudad San Fernando. Malyari kayo rin pong mouse o mag-text king 0935-899-6811 o mag-email king FLKI/SPM@yahoo.com para kareng aliwa pang detalye. Kareng baluyo po rin nga malyari yung pakyabayan o inebasan ko po tunggal-tunggal ne. Akakitso po kaya kayong TV screens. Impong mo munang pwede yung pakyabayan itang obra sagrada photo contest, siwala ning suli, patenakan o quizbee, food and crafts fairs, gaya katpiblas exhibit, prinsesita ning Sinokwan drum and lyre competition, original Kapampangan music, Kapampangan dance workshop, Kapampangan hip-hop competition, lakan at lakambining talapagobra ning Sinokwan, kurang-kurangan intertown competition, ampo pa itang street dance and interpretative dance competition. Nino kayang ko-control kayong TV? Kayang daragul babasan ko rin programs na ning Sinokwan Festival. So, nung bisa ko pong makyabe ka rin kareta pong abanggit ko pong kaparalanan, malyari yo pong kontakan. Yan po, akit yun na naman po kaya kayong TV screen, sayang pwede yo pong ausan, ang pong nukarin ko po pwedeng mag-email. Migwal na pong guidelines yung pamuntok na ning The Good Shepherd Memorial Park o GSMP para king manuluking mesabing sementeryo king Ciudad San Fernando. Mibuklat siya yung Memorial Park yung October 30 magumpisang 6 a.m. hanggang 6 p.m. Ang gayang 12 midnight makabuklat din gitna ng GSMP king October 30 hanggang November 1. 6 a.m. to 6 p.m. naman pa si yung schedule na king November 2. Paga na kananing pamuntok na ng GSMP na Ela Malyari Reng Saken at Ayup King Park manibat October 30 hanggang November 2. Bawal mo rin ing pamagdalang masatarama bage, speakers, alak at gamit pansugal. So karen pong Manyulu, kaya pong Good Shepherd Memorial Park, kaya po kayong Dolores City of San Fernando. Abanggit mino po kayo retang guidelines na po, karas na po ning Pamanyulu, kaya pong aldo na po ning daon, pero siyempre ding aliwa kasi mas marano na pong pupunta. Karen-kare lang miyang obyeda na pong kakaluguran o kapamilya pupunta na po kayong Good Shepherd. Tukyan tala po, talo kita mo po, karetang guidelines asinet na po ning Good Shepherd Memorial Park. Oren po rin kaya katamong balita, king kaya katamong balen, pero kaya po pa magbalik mi, kaya kayo mama ko, akatalamitam tayo po, kabalen. Ing kaya katamong pagmaragol, akabalen mo naman. Meg top 3, iya top 4, iya top 5, top 3, Yan mo naman yung top 3, king CPA Licensure Examination 2023. Kilalanan tayo po, king pamagbalik na po ng kakatamang programang Nanupata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito lamang sa Men of Light.
Inambot tanan naman. King milabas sa UPLB Gandingan Awards na ating temang kabuhayan, buhay ng bayan. May pili ang most development-oriented talk or discussion program, ing bawal ang chismis kay Sonia Soto. Tulad ng Gandingan, kami po ay patuloy na dadagundong, mag-iingay para mangibabaw ang katotohanan. CLTV 36, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Pera nga lander ning kakatabong ka-partner, ing Agri TV Central Luzon, a most development-oriented livelihood program. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa namin ang Agri-TV Central Luzon upang mas marami pang mga magsasaka ang mabigyan ng pagkilala. Karangalan kay kami na adake miya ing pamagkilala ngay ni. Dakala salamat! Ibating CLTV 36, pusong makabalen! At ng kanyaman kay Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nanupata. Mayari na ko pumiyog to kanya, nabayaran niyo kaya pa mo po kabang magpainawa kayo. Basan tala pa mo po rin pedalang shoutouts kaya katamo. Maria Joy B. Santos, sabi na happy birthday. Ne? Makatadwaya mag-message happy birthday. Ninumburi mong greet Maria Joy. Keng pamag-greet mong happy birthday. Kung ni naman ito, happy birthday kaya ka. Manibatan kang Maria Joy B. Santos. Gigreet na niyamang Tita Delma David. Laverne, Tita Delma, happy birthday. Ay, Laverne pala. Kumusta na ka, Tita Delma? Miss na ka. Tita Delma po kasi ang karing kami sasaling paugtuan kanita. Siyempre, karinderya, manyaman niya pong magluto. Tita Delma, lalo itang sisig na pong fried chicken. Tita Delma, miss ko nala, rengke kang luto. And kalupa na po ning banggit ko nandin, King pamakitagon po ngayon ni Kabalen, muntatana po king pamitalamitam tamo, king kikatamong bisita. Nung magbilib kayo kareng CPA board passers tamo, mas lalo kayo sigurong maniglo nung mihabiya pa kareng top notchers. O ini pa, top 3 mo, kaya rin na po ng top 1, top 2, top 3. Top 3 mo naman, at atin niyang score, 90.33% king licensure examination. Pasalamat ko po karang kana kong mestra yung high school ko. Talagang sakto kong mipapasar kanita. 80, 82 in grade ko kanita. Pero yan board exam, 90.33. Ninuwari maging mestra ko kanita. Dakala, Mama Nela Gonzales. Nino pa ba? Basta Markanla. Dakal po salamat kay Pamanang Tabi ko na ako. Pero ngini, pakilala ko na po kaya kayong pagmaragol tamong Kabalen ay Aldrich Carl Galang, Atawu, Moras de la Paz, Santo Tomas, Pampanga. Maya Paldo kaya ka Carl. Maya Paldo po kayo, Sir Jody. At Maya Paldo rin po karing Kabalen tamong Manalbe at Makiramdam, king kaya katamong programang Nanupata. At shoutout ko na rin po, din ka na akong pamilya, itata ko po, ima ko, pati po iwali ko. Shoutout ko niya naman po yung kanaong girlfriend na 6 years na kami po miyabe. Oh. Shoutout ko na naman po, din ka na akong kamag-anak, rin ka na akong tita, tito, at rin ka na akong pinsan na very supportive po ka na ako. At shoutout ko na naman po, rin ka na akong kaluguran, at rin fellow Honorians ko po, King Davsu. Maya Paldo po kayo. Carl, buri ko ngayon, siyempre banggitan mo rin parents mo, din lagi rin yung kainari mo, yung kapatid mo, ang po yung girlfriend mo, siyempre malagad lang mga shoutout kay TV, banggitan mo na lang. Shoutout kay po ulit, yung kanakong pamilya, itata ko po, Alan Gomez Galang, na 20 years na pong maging OFW at migsakripisyo po para kay kami pong pamilya mi. Shoutout kaya naman po yung Mako, Gina Galang, na iya po yung mag-manage kaya kami Kimbale at very supportive yan naman po na pengari ka na ako. At shoutout kaya naman po iwali ko na tingin ko po siya po eskwela po ngayon kasi po architecture ya po na first year King Davsu. O yung girlfriend mo? Ay, yung girlfriend ko yan naman po, Cherilyn David Bondok. Yan, I love you. Cherilyn, balo mo. Maswelo ka, imagine mo, binanggit na kalagyo.
sinabi na, 6 years kayo pa. San ka rin ko pamunta kanyan, Cherlin. Pero syempre, planuan ngayong masalese. Munang-muna, kilalanan tepa mo Carl. Carl, kumusta ka bilang metong kay Pamos? Sige, bilang metong anak. Bilang anak and kapatid, kaya kapamilya. Bilang metong anak po, gagawan ko po yung best ko para since panganay ako po, buri ko pong maging, at adwa kami mo po ng wali ko, buri ko pong maging role model na ako po in the future. And ito po, gagawan ko po yung eganaganang agyo ko para makasaw po ka rin pengari ko at king bale at ito po. Okay. Siyempre, feeling ko, daddy, OFW ya, kaya be mami, tambala mo, bori mo bang datang o itang time na ikan naman ing sumawap kayong pamilya bilang pangane kaya kayo at datanging oras na sabihin mo, tanga ako naman, makanyan ba? Po, syempre naman po, simula po niyang anak ko, appreciate ko la po detang, at recognize ko la po detang sakripisyo, bibeda ka ako, ning mama ko at ning tata ko. Kaya balangal daw po, kapag po ako naman po yung Mika Agyu, bala ko naman po sumawap karela at sabi ko pong abi ako po karela yung komportabli at stress-free na biye. Bali po masanting pong daramdaman karing kaya na kangining makanyan nang itang bat mismo karela. Itang ela obligado, pero mismong karela bat na datanging oras, buri kong sopan, din ka na akong pengari. Kaya kalwal king kaya kambale, lungob na kaman king eskwela. Anyang bandang elementary ka ba, Carl? Asabi mo na achiever na ka? Anyang elementary ka pa mo? Anyang elementary ko po, ali ko man po kasi consistent po kanito. Bali, atin pong years na abi ko po ring top 10, atin din pong years na ali ko po abi. So, sabi ko po na average student ko mo po niyang elementary ko na mag-enjoy po yung eskwela, makanta po. So, kakit siya po'y Carl, king kakyut na po. Hanggang naman ngayon, cute niya pa mo rin po'y Carl. And, Karasking High School, siyempre, aliwane manindake na ning high school ang po pang elementary. Kababala mo mig-adjust naman, Karasking High School. And doon ka rin ka mig-high school? Alinaman po mig-adjust niyang high school. Mig-high school ko po palaking kay San Matias National High School. And niya pong high school ko, karen ko po bala mo mag-start na always atyo po karing top 10. Pero niya pong earlier years, ali ko po, atyo ko mo po kitang sabit, balang po mahanda po. Ito po. Nano bala mo itang mig-gay kaya ka, mig-drive kaya ka? Kasi siyempre, niyang elementary, non-consistent ka, pero high school, consistent na ka man. Nanong mig-drive kaya ka na sa masnan mo karas sa niyang high school? Niya pong high school po kasi, karin ko po balang magka-start na magkaisip na po at karin ko po recognize po talaga yung sacrifice sa bibiyada po ring pengari ko para kanako. Kaya ita rin po, karin ko po magsimulang mag-seryoso at ding abi ako rin po kasi king eskwela. Ila pong biyasala naman po kasi kaya kumbaga ay hikayat da ako po na mag-aral po talaga encourage masalese. da ka ne. Po. Okay. Anyang may graduate ka, nano ing rank mong ikwa, anyang graduation na niyang high school? Anyang high school po, tingin ko po, at ko po king 6th or 5th po, yung Okay. high school ko po. And lawan mo na, talagang migpursigi ka, kay ba't ating kang kakaluguran, susuporta kaya ka. Siyempre, nung ikandidi, nung alang bala mo, alahang kayabe na talaga, uy, makanyaning gawan tao mo, and what, kamiras, ketang parasan mo. And Miras College, And may garal ka king, sabi mo nandin, honorians. Siyempre, ding honorians, apen po rin mag-aral king Don Honorio Ventura State University. Bakit DAVSU? Kasi po, maniwala ko po na in DAVSU, metong po karing eskwela na makapag-produce na top-performing students. At ito po, magtiwala ko po kin DAVSU at kareng mestra at kareng talaturo kin DAVSU na maging metong ko rin po karetang top-performing student sa Apo Produce do. Okay. And totoo naman iyan. Actually, dakata na pong bisita kaya katamang programa nga nano pata makanyan man po karetang milabas pang programa ng CLTV 36 na di pong bisita tamo top notchers la iba't keng DAVSU and talaga namang dati ing DAVSU
pilelelele dami, di pansinan, pero ngayon mag-produce ng top notchers. Bakit CPA yung kingwa? Hindi ba yung kaya kang choice talaga na course na kuha na ng college ka? Ali po, niya po kasing anak ko po, maranon ko pong may expose ka rin gadgets at online games. okay. Kaya yung first choice ko po talaga is information technology related na kurso. Oneng niya pong junior high school ko, rin po nga doon ako pong pinsan kanita, graduate na lang pong BS Accountancy. At reta naman po nga doon akong aliwang pinsan, currently la po antang mag-take na BS Accountancy. Kaya throughout the years po, kumbaga, aenganyo da ako po na luban niya naman po yung kursong accountancy. Kaya niya pong senior high school ko, mig-take up ko pong ABM at niya pong senior high school ko, aburian ko naman po retang accounting subjects me. Kaya decision na ako po na ituloy ko na po yung BS Accountancy King College. And palagay ko naman, good decision in milyari kang Carl, ne? Isip-isipan nyo, number 3, top notcher, karing ega na ganang, pero na rin mag-exam, 8,000 lata, ne? Around 8,700 plus la po ata. And balo ko rin, mi pasar mo, adwala mo, 2,000 plus la mo, di takla mo po rin mi pasar, ne? Below the 50% of all exam takers na ning CPA licensure exam. Kumusta ing BA College, Carl? May kasakit ka ba? Eya biro-birong kurso ini, Carl. Balo kayong accountancy. Sorry po, danupa na ako. Ito po, balutan naman po talaga na aliya po sa gliing accountancy. Pero ito po, sipag, tiyaga, tsaka determinasyon mo po, makapag-push through ko po kaya accountancy. Tsaka aliwa mo po naman to, ring abe ako po, ring kaklase ko po na saup-saup kami po sa eskwela, metong la naman po karing maging way na makasurvive kami po king kursong ini. Ayan. And value kasi, ang accountancy, numbers na rin, eh. Talagang miyayaliwang formula, eh. Balo ko, the best spread na rin accountants, itang calculator. And, anyang mayari na kaking accountancy, nano yung feeling mo? Anyang ka-graduate mong alampasan mo itang king pigaralan mo accountancy? Anyang ayari kaya po itang 4-year course king accountancy. Siyempre po, kumbaga, fulfilling niya naman po. Kasi po, balo ko po yung sarili ko na ayari kaya po yung metong kurso na marakal pong makanakit as masakit. Kaya very proud and fulfilling ko po yung sarili ko na makapag-graduate ko pong BS Accountancy. Oh, ita. So, siyempre, maragul na yung achievement. Ne? Maragul na pong achievement kang Carl na mayari ang accountancy. Oneng! Oneng, may pakalikar. Oneng! Atin pang board exam. Ne? Atin pang licensure examination. Dakal na rin. Ating king architecture, engineering at CPA. May exam yung Carl. Kaya pong pamibalik na po ng kakatamong programa. Kung nantayo, Carl, nano in kayang kwentong board exam? Nano kayang gewa ng pamag-review? Ne? Ang po pang itang favorite kong kukutang, itang tinalugya ba, karetang miyayaliwang kasebyan, istong mag-take board exam. Ako humama ko, magbalik ako po yung kayong programang Nano Pata. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Ang maghahatid ng kasiyahan Moira de la Torre. Ay, mali. at papremyo sa inyong mga barangay. Kaya tara na't sumali sa mga palaro at manalo sa pinakamasayang programa kung saan pinangangalagaan mo na ang kalikasan. Dear Mayor, Mag-e-enjoy ka pa.
Kumanda na sa pagsakay dahil dito, Kayabe Biyahe Ka. 9 ng umaga dito lamang sa CLTV 36. Mapapanood din ang Kayabe Biyahe anumang oras, kahit saan, sa inyong mga gadgets through CLTV 36 app o magpunta sa CLTV 36 Facebook page at CLTV 36 website. CLTV 36, atin to. Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Consuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po yung kaya kayong programang Nano Pata. Basan tala pa mo po rin shoutouts tamo. Pedrada po kikatamong Facebook Live. Ing kikatamong at sing malago. Manalbeya pong kasalukuyan. Yat sing malago. Maka-beauty rest pa mo rin po. Makalbagla po rin matana. Pay po yat siya po yata. Yat sing malago. Sabi na pong Jenna Lumbang Parungaw, mi pasubo ka kwento kanyan, Jody Bear. Ana, ay, balo mo itong makinlaring kwentuhan mo, kagisan ng kwento. Sabi na naman, Jenna, congratulations, Aldrich. Talagang, ikain naman, Ebelson and Kanda. We love you, my pamangkin. Galan Clan is very proud of you. Di ba, itang galan, di apan ditang galan, chicharon. Ano mang kinalaman ka rin, O talagang sumarana pa, nano-nano nga isip mo, ne? Kaya ba sabi na namang Agnes Jimenez, proud tita here. We love you. Siyem, Iliana Kanilaw, Manalbayana Maliana, na ang gagawan mo kanyan, maugtuna ka. Alma Ergina, proud tita. We are so proud of you. Manalbayana naman po Ditas Dison Simbulan. Bala mo ata, lamig padalang message na kung naning ulam da. Nanong asanda manibatan niyan Lunis. Panayin nila po rin kaya kayong message. Ma'am Ditas. Kersey Galang, sobra mo nagaling insan. Sobra mo nagaling insan, imekos-mekos mo na yan. Anang Kersey Galang ha? Mekos-mekos mo ha, sobra mo nagaling. Aldeya naman po Maricar Yambao. Maricar, kumusta na ka? Magparamdam na ka man. Gusto ating kang time. Magpasyal na ka man kiniking CLTV. Intern niya po dati Maricar Yambao kini CLTV. Anang Karen Paras Galang, pa-shoutout Tito Aldrich. Cade Luis Galang. Okay, pa-shoutout mo na eh. Shoutout, Cade. O yan ha. Dijon Soliman, congratulations. Dolores Gomez Mcdad, congrats. Karen Paras Galang, pa-shoutout. Ito, Cade. Hi Cade, o dyan ha, makatadwa na kami shoutout. Cade, basta dapat laging makinig sa magulang. Cade ha. Candy Malyari, congratulations sana naman. O ini medyo makabakabaya. Jasmine Claire Yayan. Kilala mo? O sabi na ini good model ka rin kaya nakan. Nadyang consistent keng honor anyang elementary at high school. Migpursigi uling ikit na inglugod at sakripisyo na rin pengari na. Proud of you, Kabalen. O, di ba? Talaga naman pong maka-proud ne. Isungin kabalenta mo, migporsigiya, balo no rin sakripisyo ni pengari na. And yeni, talaga namang number 3. Even Galang, pa-shoutout. Kuya Aldrich Galang, si Ate Arlie Galang. Salamat po. O, game. Shoutout po kay Arlie Galang. Uwi ka na dito sa Pampanga. Ayun. Miss ka na namin. O, miss ka na, Miss Arlie. Nasaan ba si Miss Arlie? Sa Bataan po ata. O, Hindi ko po sure. kung nasa Bataan si Miss Arlie, tuyong Bataan, Miss Arlie, ha? Tuyong Bataan lang, ha? Si Karen Paras Galang, thank you po. Congratulations, Bob Aldrich.
Ijam Meng Lugtu, congrats ana naman. O kwento namang pamag-review. Makanano ing maging proseso mong pamag-review? Migkay ka ba, solo review, ikandile? Or linob kang review center, Carl? Bali, niya po kasing fourth year ko po, may kiyabe ako pong competition king PICPA. PICPA? And misabit ko po ulit na third. And dahil po ka rin, midinan ko pong scholarship king Real Excellence Online na review center. Kaya ito po, niya pong mag-review ko, enrolled ko po king review center and may miyaya naman pong support ing SGVN company na inabeda ko po kitang scholarship, kita pong review scholarship program da po. Kaya halos ala ko man pong masyadong gastos niya ning review uling marakal po mig-provide scholarships ka ako. Kaswelo ng Carl, ne? From the review center, naning review center mo? Real Excellence Online po. Real Excellence Online, king wading scholar or may lang sponsorship kaya? Ing SGV, balo ko metong yakareng famous, ne? Pamosong accounting firms kay Pilipinas. Di nandyan naman pong scholarship, sesela na kamukral talagang, kailangan mo talagang samasnan, ne? Nanuwaring pamialiwa, istong mig-review center ka or mag-self-study ka, mag-self-review ka? Tingin ko po yung pekaliwa mo po is kapag po enrolled ka king review center, atin pong manuro ka karetang topics. At baling gagawin mo naman po ay makiramdam ko at iintindihan detang tuturo da kayo. Pag self-review naman po kasi, ika na po yung mamasa, ika na po rin yung manintindi karetang lesson. So kumbaga, mas masakit ya po talaga nung self-review ka. Kasi ika na po mamasa, ika na pong manintindi. Kaya ito po. Itang alakatambala mo, alaka namang kayabe na pwedeng, ay Carl, baka makanini ay buri na sabihan yan. Opo, ito Na rin mas po. ma-enhance siya itang pamag-review mo. Itang pamag-review mo, online niya ba? Or ating kang in-person niya? Bali, yung kanako pong review, hybrid setup ya po. During weekdays, online ko po, balikan ko pong bale, kaharap kaya po yung computer, manalbi ako po karetang videos. And during weekends naman po, mag-in-person classes kami po. Kenny mo rin pong San Fernando, Pampanga. Atin lang pong physical na classroom, Ken. Okay. Ketang dalan proseso na ning pamag-review mo. Atin bang time na bala mong sabi mong kay naka sobra na itang review mo, itang bala mo nalulob, atin bang makantang times? Po, since mabayat ya po king utak like academically, ing panigaralan mi. Usually po, after ko mag-aral king Metong Aldo, madalas makanta po yung feel ko na bala mo po. Madedrain ka, Apo, ne? madedrain ako po, masakit ko po buntok, makanyan. Diyan pong magkera ko po, kikirot siya pa rin po yung buntok ko kasi po, mabayat pin po king utak ing panigaralan. Kaya makanta po. Na anong gagawan mo? Bakit ang makapag-relax ka? Siyempre, pag makantang oras, na ano, matutod ka. Sabi mo na din, mahilig ka rin games. Mag-ML ka, Dota, PlayStation, malbihang Netflix. Na anong gagawan mo? Bakit ang ma-relax ka, milakoy tang stress mong panamdaman kang pamag-review? Para po mila ko yung stress ko yung pamag-review, ado mo po naman yung gagawan ko. Muna po, itang matutod ko po. Kasi po pag matutod ko po, ali ko po gagana utak, kaya mapapainaway po yung utak ko. And pangadwa po nita, pakyabayan kayo po yung girlfriend ko. Kasi po, iya po yung makapagpakalma king utak ko. Itang balang po lalako nangan po yung egan-egan ng isip ko. Bali pag-abay kayo po, balang payapaya po yung utak ko. Ay naman. Sana, ay, kaswelo mong kasunan yan lagi yung girlfriend. Cherilyn Boto. Cherilyn. You got the right man right here, baby. Okay. O, siyempre, may kapagpainawan na ka. Kay ba't game na? Oras na ning licensure board exam. Noong ka rin ka mag-exam, and makanano may pigsa dyan yung exam. Migkay ka ba? Migsinimba ka pa mo? O nanong giyawa mo ba yung exam mismo? Bali-bayo po exam, ito pong mismong Aldo na after bio exam, mig-visit ko po kang St. Clair, king pong St. Clair Monastery, king Guagua, at mig-visit ko rin po king kay St. Jude Tadeus Parish Church po, king San Fernando, Pampanga naman po.
Ito po, dito po rin ang vinisit ko na church before taking the exam. Okay, no ka rin kami exam? Ing exam po pala, Miliaria King Colegio de Sebastian, Kenya King mo San Fernando, rin. Pampanga rin Wow, po. masantingita kasi din nga liwa, miyayali mong location, malawot, na minsan mag-board la pa and all. Kumusta ing pa mag-exam? Anyan linob ka, medyo kabado, kakarog? Po, niya pong first day, medyo kakarog ko po kasi po bala mo api na po ito itang pilang months mo pong pagsad dyan kay in 3 days, kumbaga gamitan mo yan po retang apanigaralan mo para sagutan retang questions. Kaya niya pong muna nakakarog ko. Pero niya pong actual exam na, niya pong magsagot na ako at ari-realize ko po na babalik la po retang apanigaralan ko. Okay. Wow. Kumbaga makapag-build niya pong confidence ka na ako ita at ito po yung maging way para maging kalmado ko mo po at ali ko po kumarog while taking the other exams na po. Wala mo ing buri mo sabihan, detang pig-review mo, linto laking board exam. Po. Naman po gana-gana pero majority po ka rin apanigaral ko, linwal na po kaya dagdag boost, dagdag confidence yes, po ito. Yes, balo kini, balo Opo. kini. Ako siguro na. Anyang mayari ing exam, nano ing minuna mong gawa? Niya pong milyaring, kay bat na po ni exam, abe ke po rin kasi may exam yung girlfriend ko kaya after na po nito, syempre mapagal po kaya bayangan kami pa mo po after. O, iya may pasarya naman. Unfortunately po, Ali. Kaya kami gagana ka ating pang next time. Saka okay na yan, tune yung top 3. Kaya yan ang mag-review kaya ka. Very, very easy. Anyang kaya rin ng exam. Buri ko nga balo, tinaluki ka ba? Karetang miyaliwang kasebyan daring mag-board exam. Dakal na rin, balo yuwa po rin, karing mag-board exam. Nano na rin tikyan mong kasebyan, karing mag-board exam. Bali, at lumo po yung atatandaan kong atok yan ko Muna po, menyulod ko pong maluto underwear. At menyulod ko rin pong malutong medyas. At may ngabit ko pong pesos king right sapatos ko po. Para pampalako po ka ng swerte. Okay. Pampalako po malas. Yakapetasan yakapetasa ka rin kayo mo. Ali ko po may kapagpatasa kasi po, niya po kasing mumunang class making review. Dapat po patasa ko po kitang mag-lecture me. O neng marakal po masyado tao, kaya alina ako po may kapagpatasa. At ali ko rin po may kapag-picture actually na babalakan ko po kanta na kompletuan ko langan po, reng reviewer, may patasa ko po at pa-picture ko po. Ngayon, uling amis out kaya po itang mumunang opportunity na ito at ali kaya po kompleto. Inisip ko na mo po, king testimonial dinner or king oath taking, okay. karin ko po balak pa picture karela. Kumbaga, maging motivation karin po ito para samasan at makapagpa-picture po karing ganaganang reviewers ko pag oath taking. Kaya pong pami pagkwento ming Carl, wala mo atin yung magic in number 3 kaya. Abanggit na at lula naman detang kasebe na takyana. May kiyabi kitang competition kanita, may third place siya naman. Yung ngeni, number 3 lang naman, top notcher yun. Kaya kataw mong kasabi na ang penamdaman mo, anya nga abalo mong mipasar ka, and makanano mo abalo. Abalo ko, actually po, niya pong day na sinabi na i-release dala po ring results. Siyempre po, medyo kinarog tao mo po kayo kasi po, ala po talagang kasiguraduan nung may pasar ka ho, ali. Niya pong bengi na, around alas 10 po ni bengi. Actually, may katudtud ko po. Pati po ring pengari ko, may katudtud na lang po. Yung kakapanayan Po. Bali, iwali ko po, architecture ya po. Pag arki ka po, ali ka po matudtud. Manyi na blankile rin. Po, gagawa ya pong plates kanta. Bali, mo muna po may kabalo, ring pinsan ko, tsaka ring tita ko. Bali, mig-chat la po kang wali ko. Tas ito, sabi na po, mig-top 3 ko pin po. At ginising na kami pong wali ko that time. Kaya karin ko po abalo na may pasar ko po at mig-top 3 ko po. And nano, may pangaga ko siguro kanta niya nga ba may top 3 ka. And pasibayo, congratulations kaya ka. Nanong plano mong yun? After being a top notcher, pasar mo yung board exam, what's the next plan for Carl? Ang plan ko po ngayon is since maluwat ko rin po mag-review at makastress rin po king utak kita, bala ko pong magpainawa buong October. Bali, ito po, spend time with my family, friends, and my loved ones.
para po ma-relax ko pa mo po. At by November po, plan ko na pong mag-working SGVN company. Yun, no? Congratulations, SGB Company. Number 3, ang bago nyong empleyado. Bayo tamong mayari, kikatamong segment with Carl. Sabi na pong John Jacob James Feria. Congrats po na kan. Ngeni, Carl, nanda ka, na anong imburi mong message ay dake? Karen kikatamong talapanalben, karetang mag-board exam or karetang magkasating karelang pamag-garal, na siyempre itang kaya ka aliwaya kwento pero nung buridang akwa mo naman itang pararasan na mayari king pamag-aral and I achieve itang karelang pangarap na ano mo imburi mong i-share karelang? Karen pong bisang mag-take BS Accountancy at any other course naman po na buriyo pong ayari. Tandaanan nyo po lagi nung bakit kayo linob king kurso nga ito at para kanino kayo linob king kurso na ita. Kasi in times of doubt, ita po itang maging suporta tamo at mamiyakya tamo sikan para i-continue at ariyan itang kurso na ita na ano pa mang problema yung aranas tamo po. Dakala salamat Carl and pasibayo, congratulations. Talagang makakabilib po yung kabalenta mo. Ako kayaing kumambord sa accountancy and sana ganang pangarap mo, akwa mo, kining bayong face na ning kaya kang biyeso naman ta. Painawa ka pa, magkaya ka pa, mag-ML ka pa, kaya po pang isto kasing mega obra na ka, aliwanin naman daki kimbiya mo ita. And maragul kang inspirasyon, karing kaya na kan, karing kaya katamong kabalen, karing kaya kang sakripisyo ng kaya kang pamilya, pamag-sakripisyo mo kaya pamag-aral, pero ngeni, no karina ka, top 3, top notcher lang naman ng CPA Licensure Board exam. Kaya pa magbalik na po ng kaya katamong programa, magkanta ko. Joke lang, magbalik kaya po yung kaya kayong programa, ang Nano Pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Man, good news! Mas malino pong mas makulay ng CLTV 36 uling mag-digital na. Manibat October 16. Panalben nyo na rin kaya kayong paboritong CLTV 36 programs kaya kayong digital TV box apong digital TV sets. Tukyan nyo lang mo rin atlong step sa reni. Mumunang step, pilinan niya ing menu. Pangadwa, pilinan niya in settings. Pangatlo, lalam na ning installation, pilinan niya in auto scan o auto search. Kay ba't, i-add yun in CLTV 36. Makanyan mo kasaguli. Ganun. Kaya ano ka rin kaman, kayan tabi in CLTV 36. Pusong makabalik. Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakala baryo-baryo ning Tarlac-Ampong, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo lapatindang ding Amerikano pa si bayo. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Kabilis na po na yung oras at suta na po kita uling daki ng kikatawang programang Nano Pata. Patagal po, Carl, nung
nung abasa mini o damdaman me pa ini. Sabi ng Mary Grace Castro Reyes, wow, congrats! Kay ba't dakala emoji? Sabi na naman, manyad kong tips ne. Potay nga na kong ing mag-take board exam. O ito, Carl, baka kailangan mo nang manalakad mo na review center. Carl, pasibay, congratulations kang Carl, ne? Siyempre, mag-top 3 po kayong board exam kayong CPA. And pag nakake po kayo ing Nepo Music Fiestival. Bukas na po yan, doon ni Sabado, October 14 and 15. Kanya pong Angeles City yan. Kaya tayo pong ito pong venue. Kanya pong kasiping na po nitang Angeles Electric Corporation. Muntako po kayong karelang page. Bakit ang abaloy po sa magkano po yung ticket. At yung pong parasan ng karelang concert. Bantang aso pande po yung pagawa ng pong Holy Rosary Parish. Pag nakakaya naman po itang pasinaya po kitang monumento na pong Luis Tarok bukas ken pong San Luis. Karen pong kakatamong kabalen na bisang tumagon kanya pong Santa Monica yan kaya pong balen na po ning San Luis. Basan tano po rin kaya kayong komentong king kakatamong question of the week. Nano mo yung apag maragol ning kaya kayong balen no sudad basan tanala. Ana pong Josh Nunag, ing Bayuming City Hall kanyan, kening Mabalakat. Pero ing City Hall ning Mabalakat, atin niya king Severa, atin niyang extension king Clark, and ngeni atin lang Bayong City Hall kanyan. And palagi ko naman, kaya naman po Bayo yung City Hall, dabahan ng mas marakal na pong Mabalakenyo, din karelang apag Silbian. Eli Magtoto, impong Mayor ni Bacolor, simple mo po yung nga sabi mi, alang sawang sasawop ka rin kabalen na Super Mayor of Bacolor. Talaga namang pagmaragol tayo po, i-Mayor Dimandato ning Bacolor, Pampanga, talagang nasa na yung makapagsilbi, makapagserbisyo, karing tao Bacolod. Sabi natin, I said it before, I say it once more, I love you all. Ano naman pong Ronnie? Inkuryente. Madagulya kasi kaya pag maragul ke, Ronnie, ingkutang, nanong balen ni ngaman man mong madaguling singiling kuryente. Kasi gana-gana naman yatang balen. Mata sing-singil ning kuryente. Makanano tayo kaya, pababa, ing babayaran tamong kuryente bulan-bulan. O yan, magkanta tapa, bisa kayo, panalben tayo po ini. Hanggang pang nimwa ka pa kako, ke kamo lumapit, ke kako mong dalit. Hanggang pang ikwa mong menaliwa, logoranda kang tagana, kyang inakabisa. Mula ikot luksuwi gulis sa king lagyo mo, isipan ko na mo panin ako maging totoo. O ba na mo adyolikwan mo ko pa, o makisabi ko pisabyan tayo pa, wan mamirapal kang yang sasabi ko pa, sumasantayay ni hanggang panabi mo pa. Kasabing sabyan na istuna pa, o na'y minisip ka ba? Lapit kong lapit, lapit kong lapit, lawot kang lawot, at kalinawot, labog yung labog, lalo yung lalabog, malabog, lalo tang lalabog. Maranop na ko, nanong pamangan, maranop na ko, nanong gemong paugtuan. Bayo tao mayari, gambolan tayo po. Inki katamong amanong siswan, dagdagan tala ring amano, aki kayong gagamitan.
Ing katamong Kapampangan word of the day. Kulagat. Wide-eyed. In Tagalog, bural na mata. Kulagat na yung parang wide-eyed, yung talagang bilog yung talaga, yung mata, no. So may ganun pala yung makantaya pala yung ahos karem bural. Bala ko sa yung bural mo, bural Kapampangan niya. Tagalog ya pala yung bural, ne. Okay, but ing kulagat yapin ing Kapampangan. Iray Bravo, kulagat siya. Mayari ne po yung metang oras. Pamitalamitam tamong yaning aldo na po ng Biyernes. Nando pata, abayin nyo kewang pasibayo king aldo na po ng Lunes. Ako po'y Jody Dizon Mercado at bayo kaya po mayari. Siyempre, burimiya pa mo pong i-greet. Happy birthday ing President and General Manager na po ng CLTV 36, Ma'am Sonia P. Soto. Ma'am, happy birthday po kayo. Wishing you good health and dakal-dakal pa pong blessings. Dakal po salamat king kaya kayong pamanantabi, king kaya katamong kumpanya, po king kaya kayong pamagmasabal, king kaya karing talapag-obra na ng CLTV 36, po king kaya katamong balen. May all your wishes come true, Ma'am SPS. Happy birthday po kaya kayo. At siyempre, ako pong pasibay Jody Dizon Mercado, at kami po yung kaya kayong talaso yung ating pusong makabalit. Liganding mga lagong parong, may malen ilang pagmaragot. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga,